clear tu le ngai thatu zong zong te chi bei le vek ule tunlai social media le news vela lar mai sia ha YMA sub headquarter din chungchanga mara mi puite lung oilo chungchang vel te po kan sia anga khami chungchang kal zela khan maralen mi puite chuan doctor puchong khuma chong thu tuna sia ha YMA sub headquarter president nilai mek nena open letter an thon tariap maile i han en ho don tiang open letter to doctor chong khuma chong thu kapu amasa in maralen mi puite le maralen thalai te mingin chibei kan bu ka che kapu ngai lo lama min lo ngai lo la sia ha koleja i tholai khan kan lo ngai sang cha in mi fing le kan maralen tan arsi pakhat agin kan lo ngai chi a za po kan za thin khop mai che kum sang hi le pasaria maralen gospel centenary mi sa ifanu alo tel ve te kha tha kan ti in kan lom pui ve e masin ma se ti in bul han ran ta mai la ahma a MYA ani na ichela tang khan arukin YMA branch ilodin dan te kha tuna kan lo she ve in YMA sub headquarter a thlengin president ilo chelta chu ani a kan ram maralen chau nilowin kan state pon lam a in kan Mizoram state chung lama tanga langsi lawin rui hlawin min run meka kan buai em a nangpo kan ram maralen sia ha districta kan buzola tangin langsi lawin MYA mangin min runa tuna YMA sub headquarter president thlengin ilo ni phata ani kan lom pui lu tukche ama ero chu keini chuan kan lom pui cherwalin mararam min runa mara mi puite za na chete ma nei lowa mara mi puite min lo phiar ruk thin na chu mara mi puite chuan atakin kan lo muta a kan ril ru ana in kan tuar thiam lo hle ani chu wangin khongai takin sub headquarter le i president ni na te YMA branch om zong te hi thiat turin kan du che in kan ngen che ani e kan MTP headquarter shroi tu te khan YMA ho kha an lo hlau po ani thaye maralen mi puite ro chuan kan ram kan tong kan culture kan society le adang te hum hal kan duwa kan hum hal zel bokang NGO te tel lavin mi puiten action kan lo la dona kan thil phut te iti hlotin thailo chuan nang le i chung te chunga engpo thlengse i thiam lo le mara mi puite min hmu sita wanga i chau chhuwa ngai ini ang ti in doctor chong khuma chong thu nena hian open letter maralen mi puiten an thonani hetia mi zo tong an zia hi engemo bel ngai deute awma pai ngai deute awm boka chung tiang ania wang chuanin ka chiar te po kha ngai thak a sham do mai thei engpo ni se min lo se thiam sham don nia